Online activity minimum 50 rupees. Ini log-log na. Bukan yang Yakob le. Ini ceng Agam Pro Komite di Pramotha di WF YTF Joto Niti Kaisa membership drive rally they on the conference kaleka. O conference Haimanga Khakachini district president from Benang MDC Sodagar Poloy they district president Saudi MDC from Benang Deputy Dipra Sini block president from Benang Subur Kumar Jomatia Sini general chairman from Benang Jyoti Jomatia Sini joint chairman from Benang Rothindra Jomatia Deputy WF ni from Benang Jotonobala block president Central Committee ni member Roti Bala Jomatia WF ni YTF ni ngui Nore Jomatia block committee president Tepon Lokesong Tebu oro atrotai edisi village ni joto am saini ni chini warrior sok theka borono tui jeng ok salaika membership drive rally program besing tini khaika membership drive rally program mo jeng almost mane 100 ni above oro daga online chini YTF ro help family bisi jono 10 ta 15 ta am haike borono membership drive rally khaiwe membership card di Pramotha di dabe YTF ni nam haine chalo jeng chini kila am sayo Tapi membership bang logo ni bagai jeng joto bisi ni leader sama jeng o program ni bisi ti dage mengloka especially cini district ni president buat ini mulai cini orang ni warrior sama motivation loka orang dage kah kila am sayo bagna am sayo bahike cini ti Pramotha na tapi agi ni saya kerat kayaknya buat orang tu cini MDC ti district president orang kena Sodagar Poloy Shaka Oma hakin di sini joto leader ini orang kok sana itu, sini di WF YTF di Pramotha no hilam saya hakin di sini tebu strong cook tebu jadi perani joto ni saya membership kubang cook kayaknya di bagai rono niti rono kusol highway terus kanggo sameng tanah di bagai dage.